umwe rero mu bashinze ADF akaba yamaze gutabwa muri yombi. Umwe mu bashinze umutwe wa ADF ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akaba yatawe muri yombi. Amakuru yatangajwe n'inzego z'umutekano avuga ko uwo muyobozi mukuru wa ADF yafashwe kwa kabiri mu bice ingabo za Uganda n'iza FARDC igisirikare cya Kongo zarazirembanyirijemo urugamba. Wafashwe yitwa Benjamin Kisokeraniyo, niwe wari ukuriye ubutasi muri ADF kuva muri 2019 ndetse yari umuntu wa hafi wa Jamil Mukuru wahoze ari umuyobozi w'uyu mutwe. Abayobozi batangaje ko uwatawe muri yombi yari asanganywe pasiporo ya Kongo ko ariyo yifashishaga mu ngendo yakoraga umunsi kuwundi. Umuvugizi w'ingabo za Uganda Ronald Kakurungu yatangaje ko Kisokeraniyo yafatiwe hafi y'umupaka wa DRC n'u Burundi ndetse ubu akaba ari mu maboko y'inzego za gisirikare mu gisirikare cya Kongo. Kisokeraniyo yigeze kandi kuba umuyobozi ushinzwe ubutasi, imari n'ibikoresho. Umutwe yabereye umuyobozi niwe rero ushinzwe ibitero byinshi cyane mu bice bitandukanye vya DRC n'ibiheruka rero mu gihugu cya Uganda mu murwa makuru Kampala. Nkuko amakuru atugeraho aturuka muri DRC akomeza kugenda abivuga. Impuzamashyirahamwe y'imiryango itari ya leta irengera uburenganzira bwa muntu mu Rwanda irasaba ko ihame ryo gufata abakekwaho ibyaha cyangwa amakosa ryubahirizwa. Iyo mpuzamashyirahamwe iravuga ko polisi y'u Rwanda yica amategeko ikereka abantu ibitangazamakuru batarahamwa n'ibyaha. Mugenzi wacu i Kigali mu Rwanda Eric Bagirubusa afitiye inkuru. Mwibaruwa yayo impuzamiryango iharanira ubuyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda CRADO yandikiye Minisiteri y'Ubutabera ivuga ko igamije gukora ubuvugizi. Irasaba kubahiriza ihame ryo gukomeza gufatwa nk'umwere ku muntu ukekwaho icyaha cyangwa amakosa ibizwi nka presomption d'innocence mu rurimi rw'igifaransa. Impuzamiryango CRADO mwibaruwa y'amapaji 3 yageneye Minisiteri y'Ubutabera yibanze ku mategeko arebana n'uburenganzira bwa muntu mu ngingo zayo. Yahereye ku itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda risumba yandi mategeko yose. CRADO yanashingiye ku mategeko n'amasezerano mpuzamahanga u Rwanda rwashyizeho imikono. Ibaruwa ya CRADO iragaragariza impungenge Minisitiri w'Ubutabera icyarimwe n'intumwa nkuru ya leta. CRADO iravuga ko hari abakekwaho ibyaha cyangwa amakosa yoroheje atanagize ibyaha, polisi y'u Rwanda yereka itangazamakuru cyangwa ikabagaragaza mu majwi no mu mashusho ndetse no ku mbuga nkoranyambaga. Iravuga ko ibyo bibakoze isoni n'ikimwaro mu ruhame kandi bikabasebya. Ibivugwa n'impuzamiryango CRADO ni nabyo bikunze kumvikana abanyamategeko babisaba ubucamanza mu nkiko. Umunyamategeko Pierre Celestin Buhuru akavuga ko ihama ari uko umuntu aba agomba gukomeza gufatwa nk'umwere kuko ibindi birushaho kumusuzuguza. Ikintu cya mbere nuko cya gitinyiro cy'aba muntu yarafite cya cyubahiro yagombaga guhabwa abacyambuwe n'urwego rugishakisha ibimenyetso, kandi uwo muntu wenda bakazagira igihe bakamurekura cyangwa se akaba mwere, ariko cya gitinyiro cye burya kiba cyahungabanyijwe. Iriya ngingo ya 13 ivuga ko leta ifite inshingano zo kumwubaha no kumurinda no kumurengera. Ntabwo rero igihe bakeka ko umuntu yakoze icyaha runaka bagomba kumuzana ari mu mapingu, bakafata bagushyira mu mapingu bakakwereka itangazamakuru. Urumva ko igihugu cyose abakurikiranye televiziyo bose bahita bagufata nk'aho uri igisambo rwose, nk'aho wahamwe n'icyaha kandi ibimenyetso batari banabigera. Mu gushaka kumenya koko niba ibikubiye mu ibaruwa ya CRADO hari isano byaba bifitanye nabo byabayeho, ijwi rya Amerika yabajije bwana Olivier Tuyisenge, n'umusizi w'umunyarwanda. Uyu yakoze ubukwe mu mwaka ushize w'2021 ariko yisanze polisi imutwaranye nabo bari kumwe ibashinja kurenga ku mabwiriza yo kwirinda icyorezo COVID-19. Kuri we nk'umuntu ukomera ku muco abifata nko guhururiza abakekwaho ibyaha cyangwa amakosa bihabanye n'umuco nyarwanda. Yewe ubwo nibaza ko nka polisi aho kugira ngo nibura baberekane kuriya babashyira imbere y'itangazamakuru, ahubwo nibaza polisi y'u Rwanda nibura yagikora statement nk'itangazo rigenewe abanyamakuru sepa igihe cyo bazaba bamwe n'icyaha cyangwa byemejwe, polisi y'u Rwanda izababereka, ariko apana mbere kuko nk'ubu ni ukuri kw'Imana inkwano nyura ukumva umuntu aravuze ngaho dore wa munyamakuru. Izo rero ni ingaruka byakugizeho? Ngewe ingaruka kubera ko ndi umuntu ushisha ku bintu, umugore wanjye wenda we byazimugezeho, dore wa mugeni waho ndi bafunze. Twahamagaye bwana Emmanuel Rugira Shebuja, Minisitiri w'Ubutabera icyarimwe n'intumwa nkuru ya leta, tugamije kumva icyo avuga kuri iyi ngingo. Ntibyadukundiye. Bwana Rugira Shebuja ntiyanasubije ubutumwa bugufi twamwoherereje. Umusizi Tuyisenge akavuga ko no mu gihe abanyamakuru bahamagariwe inkuru z'abakekwaho ibyaha cyangwa amakosa bagombye kubikorana ubushishozi. Ari igihe muri ziriya rero zo kuba ngo runaka yeretswe itangazamakuru, umunyamakuru ashiduka ari gushinyagura no gusonga umuntu ariko atabizi kugira ngo yeza akazi ke ibintu bigenda. Uri kumbaza ngo
kandi we nk'umunyamakuru bajya kuguhamagara ngo uze ukavaringa iyo nkuru wowe wari uje kubwira abanyarwanda uko byagenda niba utabizi turabaza. Ku munyamategeko Buhuru agasanga hari icyo minisitiri yagombye gukora akibona iyi baruwa y'impuzamiryango irengera uburenganzira bwa muntu mu Rwanda CRADO. Ikintu cya mbere ni uko yasaba za nzego ziri mu nshingano ze kubera ko yaba RIB yaba ubugenzacyaha rwose nibo ba mbere bari munsi y'inshingano za minisitiri w'ubutabera. Icyo rero yakagombye kukibibutsa kubera ko twebwe dusanga ziriya nzego rwose zikabye cyane mu guhungabanya icyacyubahiro cy'umuntu ukekwaho icyaha. Minisitiri rero afite uburenganzira, afite n'ububasha ashingiye kuri constitution yo kuvuga ati mworoshye gatoya icyo gitinyiro icyo cyubahiro cy'umuntu ngo kigarukeho. Icyakora ufatiye ku bihe polisi y'u Rwanda yereka itangazamakuru bakekwaho ibyaha ibikomeye n'ibyoroheje ndetse n'abakekwaho amakosa, bishobora kugorana ko ibyo CRADO isaba yahita ibibonera igisubizo kiboneye. Ni inkuru tuzakomeza gukurikirana hazagira igihinduka tukabibagezaho. Gusa polisi y'u Rwanda mu minsi yashizeyo yigeze gutangaza ko ibyo ikora nta mategeko abiyibuza. Bagira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali. Mu Burundi abaturage bakoresha umuhanda nomero 7 baravuga ko hatagize igikorwa vuba ushobora gusenyuka burundu. Umuyobozi mukuru ukuriye ibyerekeye amateme n'imihanda mu Burundi we arahumuriza abaturage. Ni inkuru ijwi ry'Amerika yateguye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi, turayigezwaho na Desire Hatungimana. Uvuye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura urenganye ibiro vya zone Musaga iri mu manuko bw'ico gisagara, hari ikimenyetso cerekana ko iryo barabara rigeramiwe. Ikiraro cungikanya zone Musaga na quartier Kamesa iyo zone nyene caracitse burundu. Kugira uruja n'uruza rubandanye haciwe iruhande y'ico kiraro akababara k'imfata kibanza. Ugeze ku birometero 7 mu mitumi hanamye y'intara ya Bujumbura hafi ya Paroisse Katolika ya Buhonga, ibarabara ry'igihugu inimero 7 ni 2 ntiribe rigihita hamwe atagikozwe vuba. Uretse ko abakunzi b'ijwi ry'Amerika bavyiboneye, bamwe mu baricamwo babifitiye gihamya. Amakenga turayafise cyane gose yuko tubona yuko umwanya n'umwanya ndishobora no gucika imodoka cyangwa uruja n'uruza rw'ibintu ntibisubire kurenga. Uri kurabira imodoka zibiri ntizishobora kuhahwanira, imwe ibanza kubisa iyindi mu kurinda yuko iyindi irenga. Bivanye n'ukuntu iri barabara usanga ririmo ibinogo, ahandi naho ugasanga rirahengamye. Turema dutwaye nk'umuntu agwaye tumushikanye iyaza yahwereye. Byo ngaha muri komine biraba kuri 17 kuko ni kenshi twamaruca ngaha tukabura amasanganya n'abantu no gupfa bagapfa. Nkati ko turagenda ngaha ku mubaro ugasanga imodoka iraduhitanye cyangwa irahitanye umuntu. Iruhande yo gusaba ko iryo barabara rigeramiwe kandi rifitiye akamaro kanini igihugu na bene cyo, ababa mu micungararo yaho iryo barabara rica mu ntara ya Bujumbura baragerageza kuri sanasana naho bidafashe. Bavyuka buri gitondo bafurira ibinogo biri muri iryo barabara ya kaburimbo bakoresheje ivu. Kuva abashinwa baza kuhakora barakoze amaranye kandi ahantu imodoka ziva ruguru nkazijya zipakiye